Aleluia. O le a tatou a mata i tatalo, whaftaitele lo mātou atua, mātou whaamanuina lo suafa le nei vaenga o le aso, mātou whaftaitele le li ie, ia i lo whaamaoni ma lo anga le lei ata i mātou, whai eo mātou au lia mai le whai unga o tiu te mga luenga whai o le nei vai aso, whaftaitele ta mātou iai le whaawawina o le au nanga o ngā luenga mo le leinga, ia tautoina le sunga le whawhiangainga ia Aovai e maisifoi o le auso ma le ministry whaftaitele ta mātou sauni le li whaasoa lau le leima lau matautia anganga pa ia whesoa soaniina i mātou uma whamanuia i sio mātou atunu pele o Samoa whamanuia e lau au whainga luenga ngā lulue mea uma lava mātou te whaia ia maua lunga matoi fo ia toi le vi inga i lau a fio nā mātou talo ma leo lenga e wala atu ia Yesu lo mātou li whaola. Amene, amene, amene. Ia tui nā atu nea noa maulunga ia i le sunga i le whawhiangainga ia wai ia awa fo i le a mataina o le tātou polkalame nei vaenga le asu ma le nganga whaaloalo. Ia, whaftai atu sunga le whawhiangainga mai. Ai atu mo le noa ua tātou wheloa ia i lunga le nei polkalame ia po le whaupoponga fo le tātou polkalame o le ngaluenga o le leinga mo tangata uma ia o te moa i whatalo whātu i lau whasausaunga Samoa i nei fo i vaenga o le aso tali tonu lava i le alofa ma le anga le lei o le atua ia o loo maualunga le ao ino le masina i soifua fo i o se tātou atunu mai lava i maunga tele se ia o i maunga iti. Ia ngā au na tofi fo ia le atua o loo whai o na ngā lulua i lunga le nei TV. Ia whatalo whātu i le suafa manu malo Yesu Keriso. Ia o te talitonu ia. O le a whapena alon amtaina le tātou pokalame ia po le so ina fo i o le nei lava autu o atu ina mai e le atua ia i le nei fo i ministry whai ei fo iso lātou sao ia uale atina ina o le tino Keriso. Ia, o te talitonu a whai sa e maua maia tātou polkalame nei vai aso utuana. Ia olo o wha autu ina lava le nei polkalame o le leinga mō tangata uma, po le ngaluenga o le leinga mō tangata uma. Ia o le fesili lava sa whai lava matu i nātu. Tātou te mana o mia ea li nei ngā luenga. Tātou te mana o mia ea se le leinga. Ia, tali tonu o nā e lava ia te oe lau tali. E te nofofoi oe ma afsili lava oe ia te oe, po o mana o mia se le leinga o oe ma lo uso atangata. O oe ma sesi lava vaenga e whapena ona e langona e oe o lo mana o miai se le lenga ia e se foi o le lua vāwhea ngai ai ma le atua. Ai i le fionga pa ia lava le atua o lo tātou pei foi ontu i nātu le taimi ua whana. E le manino le lei o le tūlanga ua o i le tangata sa whaia e le atua mai lava le amatanga. Ia e le ngata ua le mawhai o na whaua le mafutanga matango fie ma le atua sa tā pena i le atua i le amatanga. Ia ai le whai unga le mta upe tolu pe ona e vava ai le tusio kenese. Ua tuli fafo ma le karen po o le whanua sa tā pena i le atua. Ma ua e tilo fo ua le ngata ina tuli a ua iai mālaia. Ua tuli esi ma mālaia. Ia le sa tātou moli mau el nava yaso i se whaata ita inga fo i sa avatu. Ia ona o ua i whanau sa mawhai ona a fia ona o le nei mālaia. Sa iaingi fe ese a inga. Ia mai ua i lava ina maliu se tasi o le whanau. Ia ona o le tūlanga o le ai o se le lenga. So i le vava aila ia ima le tilo le fionga pa ia le atua pei fo i ona moli mau tāvita. Ua o whanau mai ma le ami o le angasa, o iai le manava o lo tina ma le angasa. O lo o tau manino mai e, o no mo tātou te ola mai ai le iso fua, o tātou tangata angasa.
o tātou tangata atu. O le talitonunga fo ngā mai tala apostolo Paul i le tolu le tusi Roma o lona whai upe lua sumalpo ua sala tangata. Ma ua le o ai le mamalu o le atu. O lona ua. E makua i mana o mia la le nei au tu. O le toe wha le leia o tau. O se au wala e tatau ona tātou e le leia i mana. Ia, o le sifo i tū maningo o le nei kalame pei lama o na wata whaitai. Tātou te le toe whaia se le leinga ua uma o na whaia. Le leinga o i tātou male e ala ia Yesu Kirisu. O tātou titilo fo ia i le tusi o lo wha au tūla wa ia i le nei kalame le lua kolonito o lona mata upu e lima. Eisia i o le ua tu i na mai e le atua ia tātou le aluenga o le le. O le matango fie fo i nā o le nei autu. E le ngata ua uma o na tā pena Yesu Kirisu o le leina. A le fo ua toe tu i na mai ia te tātou le aluenga tātou te oefa. Ai whaafea on tu i na mai. Ia le sa wha mamafa lava i na i po kalame fo i tuana. E peisia i o lo o ai oi mai le atua. Ala mai ai tātou, ina ia tātou o atu. E whai le nei ngaluenga o le. Tātou te o atu e vala au atu. I tangata o lo leilo loa. Ina ia toe fo i mai i le atua. Se i toe whaale lei ma le atu. Ia, o le tau amata matanga na i nei tai ao i tonu te ape tai. Ma ua mai le po kalame le tuana. Ia, o paenga umana sa mawhai o na o ia i se talani. Au le nei tai ao. Au te mana oe a pai i sau tusi. Ia te te whalonga. O le polose mua le tusi o le la a mata i se talanoanga i le nei tai ao. E wha mau kuna i pia le nei le leika pa wha mau noa i pia. Ua o na whaia e Keriso. Ma e le ai fo i se mea e tasi e le i wha le leia i o mea pa mai o na wha le leia i. Ai baila i le tusilina le ua mole polose a o lona whai upu e. Whai upu e lose furu leo la a upu i tau. A mata mai suma le iwa. Mai le whai tau ina a sa mo. A wā ua whina ngalo le atua ia mau i to tonu. Ia te ia le tumu a toa. Ole. O ai ia na ia ile ia na ina le mai ua. O whinga ngalo le atua ina ia mau to tonu ia te ia o Keriso. Wama ina ia mau to tonu ia te ia le tumu ato toa. Ina ia whaan leia o ia o mea umalava mai ia. Ina ia le lei i le toto o lona sātau. O mea uma i le larolangi a toa ma mea o i le larolangi. Mea o i le langi. Amen. Wai whakaloko mai dai le matau tio le leinga na whaia Yesu. A o le whina ngalo whipeo le atua. Peila mo foi ona abatu ya sonte le mo multimo te ona. And now this is what pleases God. Ole and this is what he wants. E mana ole atua ia faola ina tangata. Kasi na upu e fai ona connect wa a e faola ina. Olo na wi o umana fai lua le lenga male atua. E ala ya Yesu Kirisu. A le fa mai a ua whina ngalo le atua ia mau tutonu ia te ia le tumu atoa. Ina ia whaale leia o ia e ia o mea umalapa. Wama ia o mea. Ina ia whaale leia o ia mea umalava mai ia. Ina ia le lei i le toto o lona sātau. Ia le ua talatala wā le ua tātou mani o Keriso na whaia le lei. Ai na whawhewhea na whai e Keriso, na whai e Keriso e ala i lona maliuma lona tutu. Amen. Ia, a te tiro la i le whaso solo mai dai. Ina ia whaale leia o ia mea malava mai ia. Ina ia le lei le toto o lona sātau. O mea i le lalo lang a toa ma mea o ia. Hallelujah. Amen. Ya, so mai fai pu mai o tau foi ya la include in tau. Le la tau mai po fea le
e afia i tāua le tagata mai a faiupu e lusu mai tasi o outou fo'i sa tagata ese ana mua sa fai o ia mo outou fili i o outou loto le api o leaga a o lenei ua lelei outou maia i lona tino tagata ina ua maliu ina ia tu'uina atu outou e ia o le ʻaupaia o e lē mata'u leaga ia ua leai fo'i se mea e fa'asalaina ai i ona luma lava ua e fa'afogafoga mai sa moa i le mata'utia o le leleiga na faia keriso na faia e keriso i luga le sa tau lona maligi ai lona manea pe o faitauina foi fa'akoetalia mo nisi o lo'o fai ona fa'afogafoga mai For God, this is verse 19, for God in all his fullness was pleased to live in Christ, and through him God reconciled everything to himself. Amen. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Manino de leia, fa'aleleia ia mea ma ile toto o iso na malini lunga satau. This includes you. Ya, ua fa'alogo mai ka. O le ua afia mai ka hoka mai. This includes you who were once far away from God. You were his enemy, separated from him by your evil thoughts and action. Yet, now he has reconciled you to himself through the death of Christ in his physical body. As a result, as a result, he has brought you into his own presence, and you are holy and blameless as you stand before him without a single fault. Oh, pasma. E lo inga ua whaalelei ka ua le koko ke. Ua e whaalongo mai le mele ua. Ka ua sa mamao sa le e ai ama ka ua malelei nga le. E kele yo kusinga e boni mau misa ka ua kangaka ese sa le e ai ka ua i whiana inga. Ala mele ua. Ya, le ua includes ka ua i lelei nga le. Ua mai lea. Ua. I le whai upu ngai lua suma le lua. Ua mai ya. I lona tino tangata, ina ua mali, ina ia tu'uina atu outou e ia o le ʻaupaia o e lē mataʻu leaga ia. Ua leai fo'i se mea e fa'asalaina ai i ona luma lava. Ua la lausuga mai le mele sa e fesili mai last week. He count nothing on you. Kasi tavaega o leleiga i le malili o keriso. Ua lē koe ka ua fo'i a lako uaga sala i la'i latou. Koe whamagingo mai e tau. Ua mai e. Ua ua tu'uina atu outou e ia o le ʻaupaia o e lē mata'u leaga ia. Ua lē ai fo'i se mea e fa'asalaina ai i ona luma outou. Po le a lava le, po le a le makagā, po le a le loloko o le agasala na kakou ola mai. A e sau lalo le lelei ma au no fa lelei o e le atua ia le maliu o keriso malona o le vaai le atua ia o e vaai mai le atua ia o ngaka pa ia e le ai se mea e makauleanga i ngai o le si mea maanga ia ngau ngalfa mai ia ina ia tu'uina atu outou e ia o le whaapeta mai yet he has reconciled you. As a result, he has brought you into his own presence. Ua mawhai o nga e ala ko yung aluma. Ngai mo na se e pebi se furu e ala sunga mai ka. O lona toko ko ia mai. Ua wha, ua tanga i ta ua i luma o le mamati, i luma o lona mamati. Ua tanga i ta ua ta te unu watu i ona luma. Ona o le toto o le tamai maa. E kene koe mangaku i whai o skangaka leanga. Ai fa mai ua fa mama ua sausauina ua fa ta eleina i ta ua. Ai lan pa ole ka ua nga le leinga le ki tala noa ni ka mai la. And you are holy and blameless as you stand before him without a single fault.
Pai e o ai se kasi ko mai e le koe ka ua se even one fault. Amen. So ole tala ina ua le utato lua. Wa man fa le le kus. Le lau a makan kakala mai. How? Le va le leo ka fa le leia. Ta ua male atua e ala ya kus. Le lau mano e ala ilona maliu. E ala ilona maliu yungo sa tau na fa malingi ya ilona totu. Ina ia fa le leia. Ia o ata manino la ia wa le fa le leia. Ole me e ua sa ka fao le ua ko e fo i mai fa ka lo fa wa ke le anga fa le leia ala sunga mai. Le ia fa le leia wa ba ia tu to e tal no. A fa pesa fa u pe vo ke sa kaino ia ma pe wa ikalis. Wa fa u long o le ko e kala mo. A fa le le tau fa matala tu mai taia. O le fa le leia o lo tangata. O le fa le ale fa mai o a me ia fa mai. We were his enemies, separated from him by your evil thoughts and action. O mea nga babae e se kaua. O ngo kako a mi o leanga. Amen. O ngo kako wanga sala, o kako mafau nga leanga. Ma kako evil action. Kako mea leanga sa fai. O le whaale lei ngā laia. E makua i le ko iai ase mea ngai. I le wa ai mai a le atua ia o. Ona o le toto pekis. A o la inga wha mamao. E le ngaka wha mai a. O le ua koe au mai oe. Brought you into his own presence. Man ko le nga separate ka. A separate ka ua o ka mi o le anga mga salai wha mai a. As a result, he has brought you into his own presence. And you are holy, blameless, as you stand before him without a single fault. So the eseloka fia peka va ia le mele mai. Ba fa o ya ta ua mali o langa sa. E ani e me mo fa so to mai na mai le o me vai aso a ta pena mai. Ya le la ta so le fai upula na so mai langa e mana tua lele ua uma na maliu ke visu. Peo fatu ua uma ona faa lele ia i tahu. A o lea ngani al pokalami o lele nga lele bala au tuai. Koe sam? Come back. Koe sam? E maila le fai upulea. Fai pelo sumaltu le famai. O lea la le me a faa peo le ua. Ua uma ona faya lele nga lea oe malea tua. Ua e iloa foi. Ua le o toe tausala ina oe. Peo una e famai. You are blameless, you are holy. You have no fault. Any single fault. If I may let you, but you, pe a fai lava to te tutu mau le fatu tua. O fava ina ma mausali ma le le te ese ina outou. I le wha moe o le tala le leinga o tō whaalongo longo. O tātou la. Ua alan whaola ina i tātou. Ona o le tala le lein tātou whaalongo longo. I po le upu. Amen? E kaukele i ai le kaimile ua tua nai. A tātou whaaba ai fo i le nei le leinga. Lea lava mo li mau ai. Ua oba ma le lua fe tau sanga talu ai. Ka whaatino i le leinga le i ngō kare mālu. A o le taimile nei mai. But you must continue to believe this truth. This is what God wants. For everyone to be saved and understand the truth. We must continue to believe this truth and stand firmly in it. Don't drift away from the assurance you receive when you heard the good news. Aweke foi ya. Aweke karikong ele karikong. Te fa pe ngase fa ya pure pa mai. Ya fa wau ona talton. Mama ya tutu mau le fa tutu. Fa bai ma ua mausali ma le lefe te ese ina o outou. I le wha moe tala le lei na o tō whaalongo longo ia. Amen. Longi o le taimi anta whaalongo ai le tala le lei.
na fai ai lau filifili. Io no paso atu i le fe au le tala ni le. O whaalongo ia. O whaalongo ia i lea lofo le. O le asa utali atu lea lofo. O le ala le sa utali ai whaotali. Pena utali ai Yesu. E whape nā fo i la le whaamalosi mai le apostolo. I le nei le lengi. Wamaia, you must continue to believe this truth. And stand firmly on it. Ma e ku mau atu fo ya. From the assurance you receive when you heard the good news. Awake fo ya i le tala le ua whape na ona e whaalongo. Amen. So ole toi whaamautu ina le nā, o toi whaalau le ina le. Pena whaafewhea o na whai le nei le le. I lau whaalongolongo. Ia leko whaasoa. Ai ole mele nei mai sa pape na ona o tal not sa au mai le liu te whaasoa ko ia o anga i ta o kalame i so mole. Onai pamaile loma nai e se fulu wa le lau tato i loa. Na tupu whaatua tua pena na whaile whiwhiringa a neitanga i le upu na latu whaalongo. Ai peina whaamalo sia o mai o te whaitau mo titilo i bāne le roma le se fupa. Se tati tilo le roma le se fupa. Se baba ai o la te whaamalo si mai a paulo i le nei lava i le truth o le tala le nei. O roma se fupa. Alon whai upula i. O le vai pe suma fale la u pe tau winatu ona ia o le manino a pe whaafewhea ona e talia le a whaafewhea ona e talia le nei le leinga pe whaafewhea ona whaale lei o e male atu na e manino a le ia le tusina i le whaingau o lau tau tinonga i luma o tangata po whea lava sa e tau tino i maofo i lou o inana whaola i nai oe a o le whaipula e suma wha o te fia whaitau ina whaipa suma wha o se lui tau fo i lea mo oe le te whaalongolongo mai. O oe fo i le keusiano o lo e whaalongolongo mai. A whai o le te manao e. O pea ana whaatile amatanga o le nei ngaluenga ua tuku ina mai e le atu. It's a responsibility that God gave us. It was a given task for all the believers. Ele ngata o le fo tala no mai. Ai ele ngata ile na. Ai wa whaalongolongo fu o lo au watu pele nei mau o se ai o inga ale atu e ala atu i la apostol e ala atu ia i tātou kemsia o le ala fo ina au te ilo le la ufa malosi to i le vae male pa mai lo fai pesu male fa. But how can they call on him to save them unless they believe in him? And how can they believe in him if they have never heard about him? And how can they hear about him unless someone tells them? O le mela le wa mai ai le fai kule. Awa o le ngaluenga le lenga. O le ngaluenga oe. O le ngaluenga oe. O le ngaluenga. O se mela na mai e tau te whaasoa le vaenga le au whaasolo tāpo karamela sunga le papena. A fai o le isi tangata i te mana o i te au ia i e whaale lei male. A fai ele o mawhai o na e tala noa i ale te whaalongolongo mai le ipo karamela. E te lola ufa malo se toi o lo shea ina o le nei tala le lei ala le leinga mo tangata. You are part of this mission. Wa avea oe ma pae ma lima o le nei fe au e te moli e tuai i sa wo i so ainga i sesi o na e te maasani ma e si la fia ino e mana o mia le faa le lei mo kus. A na e fisi di mai la aposa. E fa ave fea, how can they believe in him? They have never heard about him. If I fair on a whakua makan kong in te ale ais, te a whailau kene I whaalongo I. Ai pa maia, how can they hear about him unless someone tells them? Ele ma whai fo I whaalongo la wo se wanga ngawa e ka ua hui. Amen. Ai pa mai fo la ia ana. Fa fair la o le winga na le whaasoa o le whaamalosi tu nei te. A o e whaalongolongo. A e mana o e fia e te au watu pe au tu nei se au so sa wo po se so e mana o ina ia whaale lei male atu. O te mana o come to share the message. O te mana e whai loa te to e whai o e whamaia. How beautiful
are the feet of messengers who bring good news. Matango fie na wabae o lato te moli mai le tala le lei ala ya. O le lu I tau la mo oi ne te ni au solo la te pokala fai ta ua. Fai oe, fai ya, ma bae o le nei tala le lei. Langa o le fa mai matango fie na ua. A fie matango fie o vai o te mana o te tamo share le fe au le nei o le lei ngai sau bo. Share le fe au nei so vai. A fai nga tau na e tala nois, la ngata pe te tala nois au bo po lo ainga. E ala le tala le lei a Kristo. A bea lo leo te tala noa tuai. Ai fa nga o e te tango share. Ina ia whaale leia le ngata ngata malea. Le ua manino fi au peo na ba. O le maliu o ke miso I ungo le sātau. O lona toto na wha maliu ua whaale leia I ta ua maletu. Ua ta ua mio tonu ina I ta ua I luma o lea. Whamaia, we are blameless, we are holy. We stand before him without a single fault. E ke kua I o luma e au moa, ma se mea se po se mea lea. O le matango fie na so o le mea na pe ua o sai step mai ai le tu le o ta patau no a super pass. O no se mea na mai ai le tu o te mana e fa soa a o anga. E ta ko kalanga ia I le te. Ia o le si mea lea na fa malosia ia mai na. It's like a words na highlight mai kai mo pausa. O le upule o le fa o lai. Ona tasilea upu inosia pe sa I le fa longo o tangata I la uia fo I mai tau yaso. Pe a tau tangata fa o lai. Pe ula I kanaka. Pe e fai ei tala tangata ia e o fai a kia. Sa fa pe nga fo I lo langona I tala tangata e fai ngof mai e so le au fa o lai. O le au pa ia. O le au pa ia o fa nga wa Yesu. Sa moe lau fa longo mai le. Wa leipo o le tangata fa o lai. Le nga wa e le lei mai. And that is what God wants. God wants everything. He said. O le upuna na e fa sa moe nai o le fa o lai na o le pisei ia fa o lai na tangata. E le o se upu le anga la pia e fa longo o address ai tangata po fa ingoa ai tangata. Le ai o le fina ngalo le nao le atua. A fai e tele I fa o lai. E mana o mia lai o e se le lenga. I le tai au. A o fa anga I pokala. E mana o mia se le lenga o e male. O na ta'u ai leo o le tangata fa o lai. O le upulana ia au fo nei tato e fai tangata pe ta'u tangata fa o lai. Langa o le mea le nai mana o ia le atua. That's what pleases him. Olona fatu le na. Amen. Olona fina ngalo le na. Le ala fo na le ai oi mai o le atua Paulo. Amen. Alua ia se e to bala au le lalo langi o lo asa. Le lalo langi po o le au Kirisiano o fa vai to e fo I mai. Se to e fai se le o umana fai e Kiriso le le. O umana fai e Kiriso le le. Ngai ala ilona maliu. Ina ua fa pena ona masalo na toto I kale maria. Ua saunia I le lenga o I tau. Ia pe o se vaenga na ua o el tatal no mai le te fa ma to sia to let you be a feet. Ia avea o mabai, avea o mabai. Se kaka o molia tu le nei au matamo. Ia o se fa mal au fo na mo ia o le lata mai e ton pe se mete fia tal no mai ai tatile yo o tu lola. I se pe ia no tal no atu mai. I va e ngai to tono le fio pa ia le tu o yai mafutanga o yai ni fi ese inga ma au wala le tu sa fa le le tu so o inai e fa fe ona o yai le nei au tu fa fe ona fa le na mafutanga o va e na o le la ta so o ya pe ese me te fina ngalo mai ko se me fu te mana o te fa la tele mai la sunga o ta yai ta ku ne yes atai. Ia, whaftai lau sunga le whawhengaina, muli atu hoi le whamaloma le whaftai I la tō lo mawhutaina le
au nanga le nei aso whamanuia le tua i le whau noina o lo taimi. Ai o te toi fia tal noa la sunga le whiangainga i le vaenga le sa ta amata mai ai. Ia ona ta whasololo le vaenga muli o le tapinanga le nei aso. Mana ia tele mele wa oile saunoanga ma le upufo ia le atua ona o le tāu o tātou le tāu o le ngaluenga le wa tu lima mai e le nganga pa ia ua tuu mai o tau ao mo o tau lima sa moa le au whaatua tua o le manuia o whaalongolongo ma lo loto nei aso au whaasola usunga le whawhiangainga a o nga matua i tā pena e ke riso le lenga lea mo e saua ea mo le ato o toa le tangata. Amen. Amen. Ma o lona lea foi fina ngalo pe ona yaile tatu tusile sa whaitawina o le fina ngalo na o le atua mai a wawa fina ngalo le atua ia maui totonu lea te ia le tumu ato atoa. Amen. A sau ke vise mai le lenga ia tātou sa mua e le sau e mese mea wha ma se mea e ha mai a te tātou le tumu ato atoa tātou te whai ai le ngā luenga. Pela leo tātou iai ono leo umona e talatala ia le tusima a le mela leo o ile sau noanga pasta i le tātou mau lea mātango whiena wā vai o i lātou te au maia le tala le lei. Stasi o wā inga le sai whaasoa ai. O le toto ke riso lea ua maua i lea, le tongiola maua i le lenga. Ia peifo i ona whemeltus pa ia wā o tātou sa wā mau a ua whaalata ina mai le toto le tama i māmoe. Lea lau whaase wa ina i tātou i se vai o sau ningo le tala le leia. E ko kele peilanga e sau ngoa pasta. Ia, orfisili. Ko kele le au lawo a o sao le savati, o sao le message lai mo bodi, o sao le ngā luenga lai whai. Wa le la ta o atu le taltalanga fo i o le au nanga ma nisi o vaenga o le tautua o le ngā luenga o le lenga mo tangatau malau. Ina ia mwhai o na whaalau tele le au nanga ma le tautua le ministry ia ele ngata i tono Australia ia a ofafo mai atu fo i ma Australia ono leo tatu ia i tonu lava i le vahinga tā ua lea na ia aua ne i tu mama ina sa moa ke risiano o tātou o tangata whaatua o tātou o tangata ua whaolaina ia longo winga o lewa iau a ao le tiute ma le matawha i oi. Amen. Lea o lo o laua lunga i le fina ngalo ke viso. E whaonga ai tātou, e whaonga ai oi lea te whaalongolongo mai ia mama ua fo i malisonga le whawhiangi. Tātou te saunia, matapena, le lenga, mo tangata o malawa. Pei o sina vaenga la titilina pasta ua toi fia soso atoi, ono o le talatala ina pea o le tapenanga e mai sionisi o ngaluenga. Ia ai tu atu pea i lau sunga le whawhiangainga. Ia wale le si vaenga o le tapenanga le ngang whaaloa. Whaftai o le ua e toe whopila titil vaenga le alanga e tā ua te. E le ngata ua uma o na whaaleleia i tātou ia te. Ale nga mai o mea uma. Pamaia. Ua whaaleleia o ia o mea uma lava mai ia. Ina ia le lei le o mea uma lava i le langi a toa ma le lalo langi. Amen. Ua vaila i le makau kia o le nei le lei. A o la mena whai o le toto. Te ia o le skakusi fo i kāra whamalosi. E le ai se tas. There is no one. Se mai mautanga i loa mai le lunga lau pe. E le ai se atua. E le ai se puluvanga. Na toi whaia le lenga lea na o Yesu. Wa manino a le na ia sau ia le lenga o Yesu.
Lea la ua tala mai a, o le maliu o Keriso. O lona toto, ua saunia ai le lelenga le. Lea fo i la ua tāo o mai le vaenga lea pe ona whamai Paulo. Aua pe ona o whai atu. O lou tali tonu la iai. Mea fo ina le pa mamai a. You must continue to believe in this truth. Amen. O makalangoa kula le kei ningi a le ke whaanongolongo mai e le iai se lua le lei no whai. Pau alo le me mga omia e le atua. O lou kalikongu ngā maliu ke miso moi. O lou kalikongu le mana o le toto na whaamalingina. E ke mamama e maa ngalo. Amen. Pau anga le me whamai a. But you must continue to believe in this truth. Amen. Maya, and stand firmly on it. Ma e ku mau ino. Awe kalikongu ngai, ko sauresi fase e ko kalikongu ko yo, sauresi amai lang kala le e ko kalikongu pa. Wale lo pa se me kalikongu. A fa ida wa fa longo mai kasi ale puvanga nga o Yesu. Na maliu ko fa sa kaulo lungo kale ba, ya mama lingi lo nga koko mole le lenga le. O ke mga ya e ku mau ai kalikongu yo. Kalikongu yo awe ko suia. Amen. Continue to believe in this truth and stand on that. Stand on that truth. Awe ke fe fo ya. Amen. Awe ke masalo salo. Kali kong pauanga le me ke mga ke faola inga ipa kali kong le la wa ba ko me fa be fela nga. Ba fela nga fa ku how can they believe that ai se ko dia le o mo dia ko kala. Le u fai ma ua ma babae ma lima ma ke momo dia ko le fe au. A o lau whaaponga mai o ele kefisia. O le wau ngani mai le atua iaka. Peisea I o lau ai oi mai le atua. Ka kuwaka. Shea kula ia. Shea ngaua e whaakingoa sa o anga ruenga le. Le anga o ka koua le kau ke kalongo. A e shea inga la. O oe la le si vai o kala le leile. Ua mo dia kua e mai le si. Mai kala pau. How beautiful. Ke fiu e vali o kingi vai ma fai o se vai au le le au le le au vai. Hallelujah. Ai paual o le identify you vai your feet is so beautiful. Le afa pe ke alu mo modi kala le le. Ole wala la le fa malu su ko. Mo moli ala lo sheinga. Ole message of reconciliation. Inga ia hawa ku sia wo aya e oki lo fia fa ola ingo sia wo wa leva e ka talo. Ai wa leva e manga e fa ola inga lo wa inga au e kele lo pola au wala ki kala moa e fa nga ia ma leo fa nga o ma mutu se batu le mamalu male upolo abatu e fa o to Iele fa ma tale to mai ko sa ko e pa ia nga pe ole ko e fa ma los ma ia tulanga ole atea o ta ko ma lima mabai e mo molia le fe au le kala le fe au le lenga ma faia Yesu ia mai ole la ka o se va inga kasi sta ka inga le o ka ko kai fa pula ngai ai ol ta tu sila le ol ke nese mai ke fa inga fai fo ilo so son mai ta ko kala melo ile tu singa ke nese lon ta ko sumal tu ya o tala madino tala mala malama wa telefone na la mai na la fa inga vena ya ai olo o yai sina ese inga i male mafu anga wa ese ya ia ta ko va ai vo ele pe nga fa fea o nga fa ale leia le au na le how did that this great man of God reconcile this situation dia o fa ia e kau ke kala ngoa la ma fa au wala le atua e fa ale leia ba fa yo kala mama fa mai le fai upo e fitu fa mai ua te mi sai fo I leo manu apela amo ma leo manu alo ona po fo ia sai kanana na ona po fo ia sai kanana ma sa perise ile nu o sa ia ona alu leo apela amo ya lota ai pe ba ua au lava ne I mi sai ta ua po o ata ua leo man awa ole uso ta ya aka ko fanga kai ngase uma ko so ole fesi ole ame o fesi ya ya loka ma longa nephew ya awa ya vai ole nephew o ya mino apela ama ole
ole nefi male anko o apela amo o longa nefi ia loka ia o longa anko ia apela amo o le ata li o le uso apela amo ia li le o loka ai ki kiro lai longo inga e makua apela amo te a kausa ole ale mafu anga o femisa ia ai ba ai fai kau fai kunga e mai ia ilunga o lota foi sa la o ma apela amo fai pu lima sa ia te ia ma moe ma pogi ma fale ie ua le ma fai lava ona la mau fa atasi le nuu awa ua sa tele lava la ua mea ua le ma fai ai ona la mau fa atasi ia o ma femi sa ia ilo lai o le ala wa ke ua kele lole o a kele lole mea ele ole mafuanga ia nga le nga misa kele wa o ka ele ya ele le yo me ke lo o ke lo ama ka fa bisa ba wa vele o ama le ka mau ai wale memo ambo mama ya wale fai o nga mau fa akas wale ma fai nga mau fa akas e ya mama ya wa fe bisa i wale ai se ngofo le lei al mafuanga wa kele ka mau ai wa kele la ma moe wa kele la lafu wa kele ya kan mama ya wa kele la fale i wale ma fai lava o ngala mau fa akas awasa kele lava la ua me wale ma fai ai ona la mau fa atas ya o nga femi sa ia ilo la o ya o seaka kau kilo e ngai vai kau mal so fanga kasi be wale se mo fole le ko ai ole o amar ka mau ai ngor kupi ya ngai ma mo le mo ti mo ke nga fa pe mo ka pe mo iba ma sumai ole manga oi kupe ole po ngai le o mea le anga umalaba amen ya kilo ye le o ale ai va ngale la ngo waso ye le ole ka mau ai ngale ya so ole ke lo la ula fuma mo ke lo la ula fuma o fare ye o me uma papenga painga ka o nga ka ngai kus pa ye fere ngo o nga ka million nge ala ka kai ka mau o ala ya al kai mingi o ka ko vai kai ya maka ko sa mo ele ka ko la fuma mo ai pe e mafai nga ka ko kala ngoa mai le melo le kupi ai ole me fo nga le wa kele nga akele ai le bebes kan ko ke yo mai mai le ya mafkanga i kale sia ma inga ole kasia ringe me fa bebesia oku ole oa mari ka mawai amen mai fa ipe iba ya ka ko ko fa ipe ile mo molti mo fa mai ya so fai kau ku singa la ngai manga ya ke singa o molti mo teu mai wi ama bela usu e mai ke fai ko mai o molti mo teu o lo no mata upue e ono ale la fai kau fai ipe iba fai ipe iba fa mai oe mana o ile fia mau o e ngai sa o menga fia mau o e o mau o al fia mau o e maua ila tau le fao so songa male mai lei matu ina nau e tele e ba le ai male anga o mea ye ngoto ai tangata te pafanonga male mala ya wa ba ila o amen ke le afianga o mele o ka mau ai nga male kelo le ka ba po ya amela amuma longa winga sa mau fa kasi ya male lei la ko sa vali nga pai le kele ni ta nga ba ya kuala wa mau lo nga me wa kele lo le o amar ka mau ai ya le la wa fa mai wa misa fe misa e fa pe nga se ka ba vai se nga ka fo male kala ngoa mai le apus ko o e manga o i fia mau o e mau ila ko fa o so ya dia nga le nga malu le ska nga ka nga o nga o fia mau o ko wa fia kele nga ya ba walo le wala li mai ka ba walo le wala ba ben ka o le ka fa ka ba ko ile nya ai sai fa ka ba ai se wala ma ya e fa o so inga ba ma ya o e ba ko i vale le mo ti mo te nga o e mana o le fia ke le mau o mo le fia mau
ele le al mau a fia mau o lo mai ia e mau ai la ko fa so so male mai le ma ku nga ngau kele e ba le ai maleanga o mea ia e ngoto ai tangata i le whanonga mare maalia au ngalo ia e ke ngau kele lo le kipalea o le mea nā le o le e whao so inga e whao so inga oe aisia e mai lei oi nga ngau ngama o le oa o le mea le lei e lei o le kamao a inga o le mea le lei kau ke manga o mi e le ase si le manga o mingi kupu ai o kamale mai o kakafia mau o ma ngai alu ngaku ngai mai ia mau ase me ma ngai ngai o le abi o tua male loto malie o le loa tele ngai fa malo singa ka mai ai paulo me kau mai mai ia true godliness with contentment is itself great wealth yo ko male lo malie o loa kele lava nga aya e manga o kele lo yo le la nga mo uzo le wa kwa le me ku malonga fa le le mai pau ka bo mai ya au e ni sine a fai yo e fai pu manga ya nga be content ya e malie i le me e pau ai o ke manga o kele o le ale pe o ele nga kai e whao so ai e mai nei ai inga ia whaia ia pelea ai e ma ngoko ai oe maia e ngoko ai oe le whawhangonga mare mara ia ia o le uka koe o mai i le vae alea onga o le maka ukia o le mele o le oa mare kamao ai ia o le ala ka koe fo i kua aua o le ua le kalongo mai o le mai ai o le whaukuanga la nga sau la lo fo wanga la ia a paulo nga abe ko reconcile lai pa e male luma i lang kusi ya le lai fa mai o le pa i koe pa i koe su fit fa mai ia e matua fa atu i e mau o i nei o lang pa i koe su fit ko ka kusi ya le la fa mai lo paulo a fa pe ke lang ya o fa mai o ke matua fa atu la ya ke o na ke mau o le o lang ni awangi e fa mo lunga me mo mai o fa mo lunga la o ba ia foi le fa mo ni o loa e fa le ku ba au ke fa ko la o au ke fa ko au ke fa mo lunga au ke fa ko pe ke fa mo la o ma ngai e o langa ole ba mai ole atua soifua o lo fo ai tele mai ke la ko pe umalaba e fa fia vai lai sau mai mereka lai ni kala le ya o ta fa pe ai kele nya o ma ngai fa solo mai mai ole atua soifua o lo fo ai kele mai ke ka ko me umalaba e fa fia ia lato wanga le ya kele nya o ya wa fa lo mai fa mereka la paulo mereka le to ye anga le ya ai o fa ku o mo ya e anga le ya mai ya ia tamau inga ngal le ngai ai o mai ia mata lofa ole si ke le lole o ke ia ua ngalo lo inga ali mai masanya vai de bate anga saua i fa fonge ke le o fisi inga bala au mai sole le ai mase me ala ko ki kumule banki au pe mai ia e mata lofa ia lato apatu fua lato me oka se kasile awala mai ki esel ma ngai ole o nga abaku fua kelo e kele kaula nga markala le le pa ela ko bomoli ap sau me alo fa fua sikanga pa elo fa fua sikanga ole si awala nga e fai ngo fie yo nga mole lua kala ngoanga po le lua communication malngaka nga ya ka ngo ko singa me alo ela ko foi la sau fai mai ngola awala la fa pe ni se sau fai ki lo ko ye singa me fa mai a fai o ngai sau ya lo fai ale fa mai ia a vaku fua la to mea ma ia fa pe ona la to te ua o loa mo la to lava o le fa vai le mo aso ata ina ia la to fitango fiatu de o loa moni lava so by doing this they will be
storing up their treasure as a good foundation for the future, so that they may experience true life. Ke loe ole me ke whaia I lalo, e ke whakingoa I lalo ngai leo langa le e stoa I mo oe, e keua I mo oe le o loa tāua. Ia, ole le kere sa ukarkalanga ole mele ngai kikari kongu ai, e ke koe wa ailanga mai, muli a kungaruenga ia ke oe muli. E ke ia ilo la ku ngai fa mai ai langi se fa kai ke lea fa kai a ko ngele fa kai ku ngei la me alo fa ngai fa ai fa kai ku kai au a ngai sila mai le tu ele me ngai ke fa ia te mi ya pe o se wo ukala wa I va nga le ole o mar ka mau a inga ko e mau ya male au wala le tu wala fa mai a ia e lo fo o lo manga o ke le o e fa o so ngai e ke whai ai mea lea, e mai lei ai oe, ma e whai ai mea lea. E whai sa o le lei, e whai sa o le lei, kasi lea mea lai o ngā whaatingo I niso ka ngaka au wala lea ngā ongo ole o. Ia leu ka kumama ai aku ka whaalongo fo I, ke leo kupea ngisi ka ngaka ngau ofo mai e whai ai ngisi mahenga, ngisi me, ia, ole o. Kele, anga kele mo ia uku. Ya, ke falo lo porque pala au ko ki sa wa baksa ku lewa wa o mai ka ua po wa a mai le kala le ya fa ma le la o ke lo fa ko ilis kana fua ai la ka ko fo ila mai ko le ke sa la wali e fa le tenga fa le ko inga mo ko pa ya ole ke ne se su polu le la ka ko fo ma mai lor kala apela amo inga o meu I wo fe me sa ia leo ma moia ia po la au fainga luenga ia le la fa mai lor kala apela amo I fai upunga e fiku fo mai ua fe mi sa I fo leo ma moe leo manu apela amo ma leo manu lota o nā leo apela amo ia lota aua lava ne I fe mi sa I tāua po o a tāua leo mamoe aua o le uso I tāua tai mā ngai o se kai e kue whaidi le lenga mo ai me mua lai fa mai me mua aloka awongi I se ngai a kau awongi I fe mi sa I kau me longa lua langa e a ka fe misa e va ai mai fo ka leo mamoe e misa fo la ko le la wa ri ka mo faia ia da pela mo reconcile mo wala ua ye buma ai ole ma ngai yo la wa ai ni ma e uia yo le ka mama ku wa ia fa ka kia se fa ka inga le as a leader as a father Pamaya loka sau o kele manga o e fe mi sai ka ua longa lua o kele manga o awa lava ni fe mi sai ka ua po ka leo mamu awa o le uso ka ua o le uso ka ua ai fa mai ele o iluma e la ele umala ya o kala mangino a faie ke alu le ku ko wa bale o mo walu le ku ka ai e alu le ku ko mo ka o mo walu le ku ko mo amen. Can you see the reconciliation there mai ile kama ele manga oi bebes ele manga oi fa tu se bisa ko kongo le aima ko kongo le mafka le foi uanga ku ua le bango fa mai ya mai ya kule la ele umalia nga lo filifidia a efialu I o kialu a efialu le o kialu le right dale wingon ngan ele ipikia e apela amo se lau fangua lau le mo ya mo ele fa pe kapela ya loka kele manga o ka ke misali la walu le ki wa vai kulo na ia lau makasio ia ire ko kau ka da rola au ka ko akua fa fanga lo ire I fa pe nga fa ile reconciliation ne nga ku wa bangoa apela amo ya lo
e fili mua. E ma ia ole whamalo se la poskolo ngai fo ilanga kusi mai e kauke ku wa bangoa. Keep charge kauke. Le whapale pale. Male omosa ia mio e kauke lava papale e maku ia lava bangoa. Kako. Kele kasi le ai ia se bangoa ku ke lo ai ba ia mai ia. Ai fialu I o ke alu. Ai fialu le kule o ke alu le. Esel manga ia. Esel manga yo awala le we reconcile. Ele fai ele maso ele fa use de vesi como le maso. Awala ma walalo nga sauia e ui lama o yor mama kua e makua I longa nefi o longa nefi o le akali I o longa usa ale fa mai lo kasau ini manga oi e fai nga kama I mea ka ki esi ai ia ma misai kama ke manga oi ba ia nga ke lele mea ke lele fa o feale me ke fialu ai ka ke lele apa te ia le la ualui le asfen kal ngani realmente maua le ai se misa a solva ia ai e kau nga manga ia mai kua pole ole kangakanga ino nga fa kupu le lenga kangakanga nga fili e kupu le abangoa I lesikanga e fili ia awang ia se femisa ia ngai ke ole kala mangingo ele se nga kilo afa maya o baba aya kulolo ka yo kulolo ka mapia ya se vai po fese ne ba ke o ye ma o ma nga va aya kwa ka maya pa yu pese fur mai wa va ai lo ta ona I loa tu ai lea e ia I le fanua lau nga kasi uma ua iai yoritana ua lafu le mu malava e o iso ara e dei o le fato anga le ali o le fato sai e ke ngale wa va ile ma longa wingo le makua ma ngai o le nga piskir kama le o loka so le ke o fo ka so le vai ka sko inga ya ta la so manga kwari mai de ki nga ba busko inga makua ka te ya ele nga fa mai la nga kasi e la fule mu ai fa mai pe o le fako anga le ngai pe o ekenga mai pe o le lau ele o ai kupiko longa winga e o le makua ma ngai ya le mele e ale ala fa mai lo e pe o le lau ele o ai kupito o le fa uma kia le riso como mai onga fili le ai lo sukas ona fili e lota mona o le fanua uma na ia I tana ia fa pe la sai I kanga la sai vai ka kasi na ma ngai o le pitir ka kale o ia e fa pu o le kala mai ala o le kala pa ia nga uma nga piti me ila ko le ai ama se pisa e fa pe ko fo ia pe la amo loka si pe ia o le ila ele ai ma se me fa pe nga pu fia nga uma fa mai nga uma fa mai lo le fa yu pesu man fa mai ua feta ia tu fo ile ali ia pela amo ina ua te a ese o lota mai fa yu pesu longa winga ngau ese lo loka fa mai lo fe kalai lo male ko ia pela amo se e va ai ma e lo atu ile mea ete yaina ile tu ma tu male tu saute sa sifi awa o le lau ele uma ua e lo atu nei o te foa ina atu mo oe ma lau whanau e wha ba mau. Kai wha longa mai la oe maka ukia o le me whaia ele a kuar kangakanga ke wha aku kumpi le mu. Kai wha lau ngā Yesu ani mai. Amu ie e wha aku kumpi le mu e whai mola kou kofi le mu ua. Amen. E mi leite nei mai ai. Wha mai kala le kua. Ok. Wha mai ua e ilo atu nei o te foa ina atu mo oe ma lau whangau e whaababau. O le mea la leu whaasingo i ele atu ia loka walanga whiriwhiri ale ani le manga ia. O le mea nga uma waru ese whakolo male kua lamo. Ki kilo whaapea koe ki kilo whaapea koe ki kilo. Whangua le la o ke foa ia ku mo oe ma lau whangau e whaababau.
ele nga ba kumur ke me fa aba ya ole aka paso solo mai au te fa yaku ole ma ngai ole au wala le tua pa bi Suisala le ese sena le ile loko mawalalo ole nei tama na ia ku pa moa i sio nga ka u yo lo nga ka wala ka yo lo nguspa noka ka ka o ho ye pisa kama ai sauba le fa le tiro po ofese me ai la walu ya umalo abelo ile ole mela ma ia mai ke fa ayu ko le kala dale me ku dale me ku pu muli ai vai le simaka u ngai lu mangeri mai eu que via abakula ngai ese ka u ole melo le loko fa ka male es so ala u kule ole loko i mama ole loko i mawalalo ele ma o yai le o ile ke lo ai le true ole mongi ole loko ka maro apela ole almenga kupu fa maia tinga ua faile kaua le ka punga so o fo e ile kaua ngai kupu ngai ola sko ke lo kupu nga kaua fa mai la le mata upe sufa pe ala ngai mai sufa le kene sena fa mai la fa upe e se furma le lua wala to avea fo o le kaminga le kau fa mai a maka mai lunga ko la fa mai ona la to vetea le o lo uma so koma makomolo a toa ma la to me uma o yai fa punga sumarkas o nga o ile o ila to wala to avea fo ilota le atali o le uso apela amu a toa mana o loa o ia fo sa no fo so to ma ona o ai leo ila ko o le mela o le kaua le ma le mela wa mai wa maua ngai maloka le i le wa kilia uma ko ave mai ma me alo dai palo mo mai i le e ala ko ba ko ni le se o le loko ni ka ko apela le yo fu a ka u to i o le kamao le fa ko ka ke va ai kasi e is o le kanga kai sele bongi o longa longa pamaya when Abraham heard pamaya fa a longo lo apela amo sufa o le ala mele wa koyo o fo fa le kongu yalo wa koya fa inga lo manga o lo yang pisa wala se me wa ave wa pamaya they also kept a lot Abraham's nephew who lived in Sodom and carry off everything he owned. Wa ave uma mea nga yake ia wa fao. O le ala te uku. Wa longo le kangaka. Na ke manga o koe whaia nga ruenga o le leinga ma nga ruenga sosoan. Pamaya, when Abraham verse 14, wa wha longo apela amo wa avea lo na uso i le taua. Ona sau nia lea e ia ona tangata. Wa oa oina. E na whana nau lo na ainga. E tōla watu. E tōlu se lau. Male toa se fulu, male toa valu, ma ua tuli loa ia te kātou e oita. O le awha apu le kala, whai mai whai upe suma le valu, suma le ongo. Abraham recovered all the goods that had been taken, and he brought back his nephew Lot with his possession and all the women and other captives. Vai la panga. Koe maua umanga koe wi kaba umai apela amo mana tangata. Mea ia lokanga whaoa. Ave i mawhawhiki, ave i malonga a inga koe maua umma. Pamaya, they brought back his nephew, koe mai, koe maua mai loka, and his possession and all the women and other captives. Ya. Wa. Kako kilo la ile manga i ole loko tangaka. Wa afa apenga kupulo le mele ya loka. Pau hale mele lai manga o mie loka. O se sosoangi o se si o se si koe sosoangi mai se koe whaali leilo nga loka. Amen. A o mai ka ni wha apeka ke mawhakia. O ia ka koe mangkua loka ai. Ai esel manga i ole ngalue ngā ale neita manga koe whaisi o nga nefi. Mangingo ole mai ua toe maua mai fōi. E ia ole oloa uma, wa ia toe maua mai fo i lota lona usu. Maana oloa o whawhine fo i a toa malinu. So, ia le atua mai. E ngaluenga le tangatai koe e le ngaka i le mga o pisaka. Ai ngā oolo i ngā ui le uso i whaafakau, o in kumai, a koe kumai.
Whapenganga luenga o le lenga le tau mawhai sa moe moli atu nei vae no le tatou o no le tatou taimi whaatulanga. Ai, a bea I tā ua. A bea I tā ua e whaia nei ngā luenga o le lenga. E o nā watu whaata inga le ia ake la amu malo. A o fo inga ui kai whaika o ake la amu anko e kua koe la lea. Ia, ua ono tatou taimi kali tonu e tau te toe whita pai fo I le nei lava pol talana I vai aso mua. A ianga le nei le atua kali tonu fo I o so nyatu le nganga pa I o le atua I atu oe I le au tu o le nei a patal noanga po le nei fo ia nei pol talana o le ngaluenga o le nei ma mote. Vai ta ua ma pahe mali. Shea atu le nei tala le nei sosa. O Yesu Kristo na te whaale leia I tā ua male atua. E ala ilo na maliu, e ala ilo na totu. Tali tonu ia tū maua I, a ua te toe. Whaamanuia le atua I lau whaafonga mai I nei tū lao le. Tai lawa, lau sunga pasta, whaftai fo I le tofa I lau sunga I whawhia ngainga, whaftai fo I le whaasoma lo tāpena, malo fo sa ili, ia I le tāpenanga fo ia le au nanga, ma se fo I le tautuaina o le tino ke wiso ma I le whaumanga o le pokalame ne vaenga le fiafi ina ua whai atu ia le tamaloa pra amuilo na atali aua ngei femisai ta ua wao ta ua lava o le uso se le maanga ia o se au ngani ako o se sia e momo lia mai e se au wala maua lalo so nga mako I tinai ai apura amolo na tangata. Olo o atangia I fo ili ngā luenga na whai e ke riso mo I tātou. Ia ai tā ua lea veo I tātou. Ia ma awala o le leinga I le vau I tātou mo tātou uso a tangata. Ia mata mai lava I totonu o tātou a inga. Ia o company. Ia mese o si o manga o tātou iai. Ai mole atu le ngā whaftaitele lau sunga whawhia ngainga mole whaunoina fo I o taimi. Ia walava le longo ina pea o le tautua ma le au nanga. Ia al tātou ministry o le ngaluenga o le leinga mo tangata malava I tonu Australia. Ia au te loa, ia o le atu ina atu le neo no muli lau sunga whawhia ngainga. Ia e muli fo I ni alo whaanga e masi fo I o whaafonga mai o si o tātou atunu ma le aingo ke wiso. Ia o na tātou tau mawailia ma le ngā whaaloalo. Whaftai mo le anga muli wa mai. Te le mana o fo I sa mo I lau whaafonga mai alu loa le nei amano. Whaftai lava o toi tu mai lava. O te mana o fo I pia lava o na batu whaamalo si whaita ua ma vae mani. Amen. Koe whaalongolongo mai nei aso. Te le man a whaite o le te whaalongolongo mai e le I whaia se lua le leinga ma le atu. O na e te tau mama, o lea lava e tau alanga mai le atu. Te o iei o where are you? O lea ungani le apostolo, pe o lea ungani mai le atua. E ala I e tau, o e foi. O lea whai use te talo, o le talo a neu te mana o whaatu mo o te talo o le whaolata. Ia o le te whaalongolongo mai te mana o ina ia whaale lei tau, o le mata mo fio le nei le lei. Whamaia, e le to e tau lea ngai nai tau. Tau pa ia I nai tau ami o tonu I nai tau. E le to iai se mea se tau ua ki mo le atu. Te au ina whaale lei tau ua e ale le tuku. Le fo o manino, e te whatua tua, o lau te talo la le la wha, o le tatalo, o le whatua tua. Maia, e tali tonu I lo loto. Ma tau tino lo mutu, e ho o mai e leo. So le la whai atu le talo I wha mai mātou kalame I le neias. Ai te mana I te mui mai. Auani e misia le leia wanoa mata. E te lei noa. Le si 5 minute maleanga I piko. So le to e maua se wanoa. A le wanoa wha auo le. E wha le leia I oe. Ma taku ai oe. O le tangata whaola I oe o le ata. I maleanga pingo le. O le ata tu talo. Muli mai upo le talo. O le au te ina e te talo mai o lau lava le talo. Mai lo loto atu. Tatu te talo.
le atua le tamā le tu tama o a'u o le tagataga sama wa o tanga sa o ou fa'alogo i lau o falo i le leleiga ile na le tapena e ala i lona maliu e ala ma lona toto malona fa'amali toto fa amali ou te fa'atua tua i ai i o le te taeao fatu tu ai ou te tali tonu le malo o te lotoa tonu ai ma lo tu e tu maliu le simoa ai maliu ou te fa'atua tua na e toe tū manu o te malo fatu tu i ni le tu tu manu malu malo ou ta tino le nei taeao o Yes. oe Iesu Keristo o o Yesu lo'u wale ma lo'u fa'au Hallelujah. fa'afetai fa'aola tanga na e Glory, saunia moa hallelujah, Lord. o ou fa'aola ina i le nei taeao ua ta'ua ia'u o loua tali'i ma loua Whaftai vi tama. ia o e tapa o na o Whaftai angang suafa pai o e. Iesu o ou ta talo amen Hallelujah. ia ia le atua fa'afetai tamā i lenei aso ia tu mau pea le vi'ina ia o e fa'afetai mo lenei a manoa matagofie ua matou fa'asoa ai lou alofa ma lou aga lelei ma le galuega o le leleiga na e saunia mo i matou tatalo le atua ia fa'amanuia i le fa'afogafoga mai o sio matou atunuu mai lava i mauma tetele se'ia o'o i mau tatalo fo'i le alu o lautala lelei i luga o lenei tv le global tv ma polokalame o lo'o fauauina ia alu ma le mana lau ia fa'aolaina na i o matou tagata a o le vi'ina e tumau lou suafa e o'o i le fa'avavau le fa'avavau lava amen e ma'ami Hallelujah. Ia, e toi mo le atu le ngang whaftai tele lau sunga i le whawhia ngainga. Me se fo i o le pokalame whaawau ia le nei fo i wa yaso. Whaftai fo i le tātou a inga mai mo mai lungo penga te whailangi. Ia mai se fo i lungo o nisi o platform solo anga ia toi tātou o unanga. Ia whamania tele le toi at oe Samoa Kirisiano mo lau whātua tua. Tātou toi whira i fo i le lava yaso i le lofa ma le anga lei o le tua e mea te au nei ma le sunga i whawhiangainga i Aovai Suisala ia o lo mafuta mai Brisbane, Australia ia wa lava le tautoina ia o se maota ma so se lawa ia i lewa yaso ma lewa yaso e ma o te alolofa tele ma o tau soifua mai Emanuia soifua ia